Алыстан жақыннан көріп отқан біздің мекендештерге Машина Кейжи каналы Ош шаарында Ошуно базарынан видео тартууну сіздерге улантууда. Ачык асмандын экинчи бөлүмү. Ачык асманда турган унаалардын. 2 ноябрь 2025 жыл. Kia K3. 2019 29 декабрь да заводтон чыккан уна экен. 12,5 мың доллар, 1.6 бензин. Шундай, Sonata New Rise. 2018, кыймылдатышы көлөм 2 куб бензин экен бул. 900 мың сом. Hyundai Solaris 2016 1.4 механика 520 мың сом. Шу. Бұл жақта Chevrolet Cruze Lacetti да. Lacetti болса керек, а? Lacetti. Cruze'дың базасында 2009 1.6 бензин, автомат 520 мың сом. Кореяның сборкасы ошол. Есім байланыш номері жақшы көрінбей жатса 770 29 09 65 кен. Так. Болды астықта. Бұл жерде Sanyang Karando. Көрелі. Түсі башқача екен, өзгөчөлөнгөн. 2019 1.6 4 вд. Карандо қанша болуп атат акчасы? Акчасы 13 мың деп атам. 13 мың доллар жакшы. Алдыңкы отуруштарын жылытуу, желдетүүсү бар. 4 вдын раздаткасын бөлүп коюу, кош коюулары бар. Автохолд, электроручник, старт, стоп. Круиз бар да? Бар экен. Рулдун жылытуусу жана башка опциялары менен кошо. 13 мың доллар деп атат айтылыш баасы. Так, эми Кореядан жаңы алып келинген деп атат. Так, кайсыл аккордту деп атат? Так, бас тартып коеюн. Жакын эле экен, алыста болсо көрсөтпөйт. Акчасы канча? 120 мың сом. Mercedes-Benz 190. 1989. Люгу бар. Бул ошондо дизель экен, а? Дизель. Азым бул жерде да бирөө суранып атты эле, аккорд деппи. Ошол жигит көрүнбөйт. А так, улантып кете берели. Катарынан чекеден тартпай аткан себебин билесиздер. Комментарийге жазып коюңуздар билгендер. Эмне үчүн мен катарынан чекеден эле тартпай атам. 2018 Kia Sorento дизель 14.900 доллар ошол Kia Sorento Prime. Lacetti. Lacetti канча болуп атат? 340 мың. Коробка механика 2008 1.6 бензин. Mazda 6. 2006 1.8 460 мың сом механика. Так, Malibu, Chevrolet Malibu 2. 2017. 1.5 турбина 9,5 мың доллар. 505 32 69 19 номеринде ээси. Бұл Ярistин басы жазылган эмес экен. Honda Step вагон. 2002 650 мың сом. Бұл Volkswagen Touareg. 2003 3.2 автомат 510 мың сом. $800 перечкасы. Так, бұл жерде Chevrolet Captiva окшойт. Chevrolet Captiva 2010 3.2 $10 мың.
Serpeli qarab ko'raylik. Bo'ladi, Captiva. 660 qancha qoladi? Bo'yol qoldi. Bu жақта Hyundai Avante 3 2001 1.5 325 миң сом. Коробка механика. Валейкум ассалам. Вот он. Российский номерді фит көрінмеді. Жоқ, что-то байқадым, бірақ российский номерлер шыққандай болып отады. Так, бұл жерде Тиволли 780 миң сом. Так, бұл Kia не болып қалады екен. Азыр көресіз. 2019 12,5 миң доллар, 1.6. Стоник емес екен. Стоникова. Kia Stonic. Шындай өтті чаққан Kia'дан кроссовер. Spark'ты қаншада отастар? 660? 2019. 85 миң километр жүрген. Так, 223 68 68 35 номерінде ес. Бұл жақта Hyundai Sonata LF 2015 газ 790 миң сом. Лашетти 2008 1.6 400 миң сом. Spark тағы. Бұл жақта Spark 2021 710 миң сом. Қылыш басы. Бұл қалды емес бекен. Шындай әліпті. Açırıyoruz. Так, болғанда ол кена Kia. Kia бұл бошқача көрініп тұрады, қараңыздар. Kia 2019 1.6 турбина. Арқадан көрелікші. Kia GT деп қойып тұр. GT бұл спортивный деген белгісі. Kia не болып қалады бұл? K3'ün ұшында хэтчбегі бі? K3 екен. Так, отырып мұндай көрсетіп қойырыз. Салонын ұшындай K3'дің хэтчбегі. GT кен Remus ұшындай приматокторы бар екен. Kia Seltos. Seltos'ты қаншада отасыңар? 15 миң доллар, 2022. Бұл жақта Kia Morning. 2017. 680 миң сом. Kia Ray бұл жақта. Kia Ray от алып жүріп тұрады азыр. 2018. Ray'ді қаншада отасыздар? Kia Ray'ді. 700 миң сом кемі бар екен. Бұл Seltos'ın жаңын кузовында ақшайды. Жаңысы. Бағасы жазылып аттыр. Бұл жақта Aveo. Chevrolet Aveo 2007 1.5 механика, бензин 280 миң сом. Jazz. Jazz'ды қаншада отасыңар?
2007 720 миң коробка вариатор, мультироль, bir аймактык климат. 720 миң сом екен ушул. Аха. Так, бул жакта ушул New Rice көрсөтүлү дагы жыйынтыктайлы. New Rice ушундай экен. Акчасын канча деп атасыңар? 12,5 миң. Аха. 12,5 миң доллар. 2020. Заводской газ. Бүгүнкү жалпы чыгарылыштарыбызды жыйынтыктайбыз. Машина KG каналы аркылуу сиздер бир гана унаңыздардан эмес, башка кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү, мал жандыктарыңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Андан сырткары кызмат төлөөлөрдү аткарсаңыздар, алар дагы жарыялап бергенге даярбыз. Өндүрүштөрдү, продукцияларын чыгарган завод, фабрикалар болсо, алар дагы чыгарып бергени, элдерге маалымат бергени ар дайым даярбыз. Биздин каналыбыздын кызматынан пайдаланыңыздар. Байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Бардыңыздарга ишиңиздерге ийгилик карайм. Эмдиги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.